ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol hakini ke number harum. Shibenta ke jingpun kre ke lempung ile ka behe ke jela 6 Meghalaya Games ke benlong hanong ba juai hau banai ke lalingkar jung number 1 ke kinhun na po ke Meghalaya State Olympic Association Shillong hakalai puai trip jemang kelahir shanong ba juai ben jurip ye ke jinglong jingman jing jaka na ke benta ke ni ke lempung. Hakini ke jinghir jurip la yalam do president ba John F Kharshiying ba general secretary ba FL Pariat kumju project engineer State Sports Council Meghalaya ba Pipale hakini dan lang u district sports officer ba K Pasa kino yalam ku West Jaintia District Sport Association kenthop uba Patrick Lamare ba nang e bormi suting nilor kiwe kini kenhun kelalit banjurip ikwe bon ki jaka kenthop nadu ka kyang nang ba stadium Don Bosco Secondary School mi mintru Bosco Pna Salini Colony Kyangnomba Government College, Amphitheatre kebadan Hamulasaan, Juai Polytechnic College, Kada Deloy Law College, 2 Memorial Higher Secondary School Muralong, Chatwoku Indoor Stadium, Juai Public School, Kimusnyang Indoor Stadium, Madan Jerusalem. Nalor kata lalit jurip ru ya ke Chiliang Rai Community Hall, Dulong Indoor Hall, Tepet Pale Community Hall, Senraj Indoor Hall, Lion Sports Club Hall, Joy Presbyterian LP School, Government Upper Primary School Chotwaku, Government Girls but Government Boys Higher Secondary School, Kyangnangba Higher Secondary School, St. Mary Mazrelo Higher Secondary School, Marine Hills Higher Secondary School, Lathalabo Indoor Hall but MDC Hostel. President ke MSOA ba John F Kharshiying habakaran chigla pathai khubor ulong kejingwan jangki minta kesengi galong tangkesin ningkong na kebentawan penkre ya kene ke lempong. Shosho ba John lapen pau ke jingkemen bagi senjuk ilek kai na pok ke jela ki yo ya kala ling bagi jingkershan ke sarkar pen penlong ya kene ke lempong ilek kai ke behe hadila man la usnam. Ini juan demi kadang long tangka sin hongkong tangwan cia kendo ye district sports officer nakaliang ka Meghalaya State Olympic Association yang wan lang pipa finally pare ye general secretary juga MSOA ini sawatai di tuan ni di hang di nakaliang juga selong bang ya wan nakaliang ka MSOA tangkat ban longka preliminary jing suan ya feel boh kalau umno ka cukup keren sini ladap mau kembang hidup West Jaintia Hills kali gula shim le jumpa ni hatura ni Hanover yang lama ban ai ban ki West Jaintia Hills district ki host ya ka Meghalaya Games ko ban Rio hau number 1 hau Januari buat kadeka kumapitip aka kumbang lamata hisukmen ba ni ka ki sports association ni yo ya kala dan lumba ka Kersian government of Meghalaya Sports Department nyo alat belong ke Meghalaya Games man kesnam di bat ngilarai ban yara lang sekiwe bagi district dengan ini ka kabuk siap ya ki paipa cuma di katai samla cuma di katai bagi ni simenta kalau kum kowe kala tu ban sei sap ki badan cuma di katai tiga jeng akan dum tasi ka padan ni ek sulong tang ni squat ban pek mo kat nok di jaka ki don lani ki long kumno ka sa kadem kan long kumno buat mula so kumbaha kadon ke sikarmen ko krau ba yang la ban long ka bejok ni kata ka Meghalaya Games ko ban Rio dengan kadang bun ka kam dei ka yu kan di tang kan ta sin ko ya ko beli sibun i district sports officer i bala lila yang ni ban yang pek di jaka kumbaha jin dalam tijui ba kidang bon ki jaka ki bangem bat yo dipek namar ka mo kadang dik sin ko the games apet no sin la one Meghalaya Games kawan ru infrastructure mut infrastructure baro la apply discipline
Itu jaga si mendon badminton court properly kinsna swimming pool mendon kinsna menta. Kita lagi example. Kajiwan megalem ka play infrastructure hingga ba hipsim la yo di senam la yo. Tu sarkar domba kani ka mela game ka promote di khana jani ila persang ban last time art fly discipline la hajar ngut ibre nama tura duna jaga sa. Tu CM last year lo hajwa at least 1,000 and we expect bangin increase gi discipline nama bon bakwa ole mela game menta nama government la scholarship la award so Kila ko alu ban one join sa MSA. To ngimpat rai kan no discipline. Inang song ga meeting jo ga MSA. Ni hap yalam biang gi state ASEAN cha jwa sini ban peni gini gi bang ila pet gi hol gino ba ibet fi. Gi ibet then we'll go ahead and let gi badan kam. Tengah ia jwa am problem ba hol bon pelat dan kam ban sna ai ma. Try ga biang hin ni sin mun tong. Ni hawan ni kakak. Ti kermen ba po yalam Mak Kru, leader here, district sports and also Asanda Atta. He'll be the main link with MSA but me, but the organizing committee. Actually, naman tayo sa swimming pool, nangkong tingala yawa ila istaman wat ka, ti daga kerku yung bulay nilayo apo kiyang namba college daga jingerap jang principal wala ikren daga la ay ni kajaka wanin sinay swimming pool hapo campus jangka kiyang namba government college. Ti mentak sengi kila iwan napo Mekla State Olympic Association napo State Sports Council ro kila idon lang ti infrastructure ki badan hapo Joy Town almost ngila cover hi kidang doni bangin padla ban pendam namar bakala dum la janmin bat sekiwai ki jakaro ngindang hablek hi haki sengi ki banang wan ti ngakermen ba kini ka jingwan jong ka meso im tangsi kan long ka ba kala long hi ka ba job but ki building ki singi bandang wan khmat ro bangin ya tray storm ngin ya tray lang kanang bangin la ban penbiang kita kiting don kam namata ka 6 Mekla game ka banlong hapo kani ka district zongi West India Hills long hi boong ba fine last time ki long ko ba apply tali ki sports discipline ba ki pelong hapo tura this time hapo West India naka jing yarap joki ngatrai ngila ban penbon ro iki sports discipline kataro ka syong ki infrastructure bangidon ti kata ka syong ka sports association baki jakasa kadai ki pabyang tingin lahi tangatrai kumbang lapet hi ngibon ki jaka kum ki indoor sports hall ai apo juai te ki bon ba ti ngatrai kam don jing ni ba ning perlong dia kata ka tunggu ke bang lamut ke bajok yang tang lawan po la tulbo ki indoor hall ki outdoor playground ki bekidon ki kani ka kiang nambak stadium bekidon ni kani ke indoor pada ke outdoor basketball court bekidon nata kini support missionary schools kum ki kini ki Thomas John Missionary College nata ka Maxwell St Mary Maxwell Marian Hills Don Bosco nangta kidon kini ki Presbyterian School ki caka kibon nangta ki locality ki caka ki don hapo ka Snong hi po town kum ka Chutgoku ki Musniang ki Tempang Club Lathlabo but boro almost every corner jong ka Joy Town ngila cover mane ti menta kan nangsa sigini seliang Waijer po thalas po Klitersi Mukla Paterter ki belangsa ni sa pendep hadir.